Kanyang laki din! Ay, piman met ni Mari Jessa, Mare. Wan nga rod, Mare. Nagbayag akayat da nga agasawa ti maadan iti anak. Ngamni, naalisan ka nomot ni Jessa. Sayang nga rod, Mare. Sana bali, saan pa'y siguro nga ita ti para kadakwada? Aywan adan tulat ta. No nakagagatumad nga minday ako, Mare ta. Di nala maanusan dagyan iti unag ti balay. Amo mata ni Jessa, workaholic day jay. Di na kayat ti adalang iti unag ti balay da nga awan ar-aramiden na. Kayat nakat aggargaraw latta. Ay, sapay la kumata na nanamat ita. Tapno saan na mauli tinapasama ken kuana. Ay na, Mare, kasayaatan nga iinanampay lang amin. Ha? Bed rest, ako nata. Nalabas tumot namin ti kinagagat mo. Unay kan aya. Ay, day tangarod, Mare. No saan tay mat ngamin nga agtrabaho kat awan maisaang. Si kakit dimot, Mare. Da kayo nga agasawa ti maawanan iti isaang? Oho, patyamat. Mangmanggad kayo adwa. Isu nga imposible no maawanan kayo. At dalat tamat, Amare, saan mat akanayon anawadwad? Sa bagay mat kiti ngamne, ti ibagbagakan ka, inanampay lang amin tapno. Uwan, Mare, day tati pampanunutak ita. Sa anak man pa'y agtrabaho iti manuabulan. Agi na naakpay, Mare. Nasaya tayo nga imbagang bakit. Aginanakaman pa'y ngamin dito'y balay. Ay, wan ka di lakay. Sa anak pa'y agtrabaho. Nakasaritak matan ti busmi, idi na minsan pa'y nga aldaw. Kasta ka di. Tuwan Siyak pa lang ti makam mo agtrabaho. Dito'y kalangan balay. Maburi nga klakit di lakay. Anya nga tano kargaan tamanan ti istorta. Tapno aglako aklatan. Ta sa anak kumamot ang maburing dito'y balay. Ha? Aglako aklatan lakay. Pangaasim, ta saan ka ko mga agkid-kid iti suggestion ko. Huwag. Mayata kiti dahi nga imbagang bakit. Siya kong tag-purchase. Saan ka maring agpakalaing ama pa ni Jayle? Anya? Tutuan. Inton kuan, jakto manen masiputan, napangkan. Saan nga rod lakay? Ag-purchase ka, tati aramida kat aglako laang. Anya laki di. Ay na, Mare. Mayat day ta na banunod yung agasawa. Ha? May mayat pa yung aglago kalaangan. Tada kalaang dito'y balayo. Wan, Mare. Aglako akpay laang. Ngamni ang mga nulabsa-labsan nakto. Ang mga no saan kayo to agumatang dito'y tersenak no kwa. Sika talaga, Mare. Manipod pa idi aging gaita. Supportive kami akamarem. Sapay lang kumarod Promises. Dito yak to agumatang iti amin na masapsapul iya balay. Oh, Kat, kaano ka nga damang lukat ngay? Inton Lunes, Mare. No Domingo, iso ti pa nag-purchase nila kay ko. Ta isukat nga rod ti aldaw, akaawan trabaho na. Okay, Mare. Kompletuan nyo nga rod ti lako yun. Tapno ado ti umay gumatang. Un, Mare. Kompleto, Ricardo. Anya laki din. Amom lakay. Nalabasak itang agdiskarga da Carlo itilako da itilugan da. Aglako dan sakit di manan. Kitaglako dalat ta bakit? Tikunam kit day, umapal da kadata.
Gapulang ta nakita daan ng lukat ta iti istor, manglukat da kanumanan. Talaga mga into lang da ti apal da. Anya ka din day ta nga ibagbagam bakit? Katpud no mat, napaglandakit di ang managapal iso akas ta akong dila ako damat kano. Sika talaga. Tila bagbagam. Apay adi kalata baybayan idaya. Kitaglako dalata. Indon kwan, adamakang iti bagbagam, narigatay. Ay, awan bibiyang ko nga ura adda makangag. Total pudnumat. Ay, niya lakit din. Ay pangasim man. Agulimag ka. Nakababaing. Oh, nagsapa ka mat ng Tina. Wan, imayak anasapa, tadakayat ko nga ibagakan ka. Ha? Anya rin ka? Agkumari kayo mat ka ni Jessa, saan ka de? Pakibagambang kang kwa na. Nagalas ti ugali na, napagklandaman nagapal. Anya? Ay, anya ka din dayta nga ibagbagam si Katina. Naibagak dayta Tamanula ang abulan tinapalabas manipod ng lukat kami iti istorme. Sa ita, kundila ko matan, just kida kita kaaruba. Anya? Si kakit dimot. Adda rason ni Jessa no apay akayat naman ng tiaglako. Saan nga minan ang makatrabaho? Iso ati panaglako na tinapanunot na. Tapno adamot ati pakakumikuman na. Oho, nagadulakit nga. Ti kunamkit day, umapalda kada kami. Awanan bain a babae, awan pa'y nasayat nga ugali ti karuba. Ay, jak amukan Katina. Basta, pakibagam ken kwa na, awanan bain. Pao, una yung dayatina. Ay, siya pa yung tagngar-ngariat, kaputi kasta ba nagsasauna? Wan nga rod, Mari. Noan niya laon ay ti pagsaksakitan tinakam na. Gapo iti panaglukat da Jess ang agasawa ti istorda. Nasakitin agam na, kaputa di na kaya ti maartapan. Ha? Nakarkaro man ang nagsakitin agam na ita. Gapot, makit-kita na, amas ad-ado ti mapmapan gumatgatang iya ayan da Jessa, nga miti tersena na. Ay, wan Saan ang nakaskas da ang abasitan ti mapan gumatang iti istorda, gapot ang inauna iti lago da iya atina. Ay, wan Mare, pudno day nga imbagam. Ado ti mangibagbagaan nangina kanuunay ti lako na. Katuan, agasam man, kaslatan pesos ti ganansya na iti tunggal lako na. Wan nga rod, Mare. Jay to pay lako na apansit kanton nga 18 pesos laang kini Jessa. 28 pesos kan kwa na. Nalabas sa panagprespresyo da jay. Into no ba si ti gumatang, pabasulan na pa iti dadu mga da istor na. Apay, maisuro na ayat iti tao no sa dino ti kaya da paggatangan, anya lakit din. Talaga na punwan ako ni Tidayja Jessa. Nagsakit talaga tinakam ko kunkwana. Ha? Anya ka din day ta nga ibagbagam si Katina. Saan nakamangan anon jay tao Agasa man, manungal daw nga awan pulos ti may gimatang ditoy. Gaputa amin matandag iti sigod a customer ko kat imakardan ijay. Anya? Siguro, kasta unay apa nang dadal dayjay adje sa kanyak iti tattao. Iso kastuyan ti mapaspasamak. Saan ka man ngagsasaw iti kasta? No, da nakangag, indarom da ka. At nga ro, ti pamanagnagnagmawa, dinadahal da ka. Ha? Talaga asaan ka ngagpampanunot si Katina. No, tutupan da ka, gapo iti kasta nga ramid mo, ay, makaamo ka. Naglaing ka, mangipapan. Salbag ka. Anya, kat, basol ko nga rod, no apay nga awanan ti mayat amapan gumatang iya istor na. Day tangarod mare. Ay na, kasta unay apong tutnaken ka. Awan mat ti makagapo. Una yan? Hanggang ba'y amon? Saan mo natutupan? Takas diya talaga ti ugali ni Tina. Ay saan? Anya saan ko atutupan, Mare? No aglablabas akit, anya aga po, abaybay aklatan.
Ha? Amok mo tagpakumbaba. Ngam saan mat akanayon. No kasapulan alumabanak akit lumabanak. Gaputan ukas talata na kanayon. Kasla iyad adda dati dakas nga aramid na. Sa bagay, may punto ka, Mare. Iso asaan nga agsasauday di ati na itidyak magustuhan. Tanumaplang tilapayag ko. Ha? Saan nalakit di magustuhan ti aramidak kankwana? Aglako kalakta ka, di bakit? Di mo lapta nga ikaskaso dagiti mangmangag mo nga ibagbaga ti karoba. Anya saan nga ikaskaso? Aglablabos da di atina. Diyak mat an-anuan. Basta naglako aklaang mat. Ngam ni, kas di mat ti mapan ni ibagbaga. Ha? Anya? Tiawanan bain. Maminsan pa'y at talaga nga damangag ko alablabi din na. Ha? Makaraman da jay. Bayam latta ka din bakit? Saan man alasaya at ti makiap-apa? Amok asaan anasayaat. Ngam aglablabos mo ngaminon. Ay, nako. Saan kumat nga an-anuan? Ngam agkakanat ibagbaga na itilikliko da. Salbagkit di tikaskan kwa na akaruba. Papasulan nakit de, no aping awanan ti mayat amapan gumatang iti istor na. Anya lakit din atina. Daytan ti bagbagak mare. Nasingpot ni Jessa. Ngam lumaban mo't la dayjay no mabwisit iti kastaunay. Bayam, taikan na iti pagnakman na daya at tina. Luman na David tumat. Sa bagay mo't kit di tapno saan amarwam. Ipabasol lang tumat ngamin iti sabali at tao, no apay nga awanan ti mayata gumatang ken kuwan na. Siyempre, pilihan mo't ati tao no asino tinalaklak at tila ko na. Ay oray siyak mat ano kuha. Gumatang kakit di ta triple ti ganansya na, kadadama tinalaklak at ilako na. Dayta nga rod, nangina ti presyo ni Tina. Dayta ti makagapo no apay nga awanon ti gumatang ang jitersena na. Awan nga minitin na, ti kayat na, agad bumak na nga dagos. Ngam di na mo asaan na nasaya at nga strategy ti aramidan na. Dagos apagbaknangan na ti kayat na. Ngam, triple ti kayat na ganan siya. Asino ngay mo ti mayat agumatang. Anya lakit din. Apay, anyat pa nagkitkitam kanya. Mabuti nga ka ni Jessa no bilang laang. No way! What? Siyak ti ikan na iti pagnakman. Amangan no isukit di ti ikak iti pagnakman na Kundila kung tumatiloko. Apay nga min aya, agas ta unay arurod mo ken kuan na. Gabo iti pa naglako na. Ay, kat. Naglako lang mat. Awan matidagis nga aramida na gan ka. Anya nga awan? Manipod naglako ti awanan baen, awanan ti mayat agumatang kanyak. Kita man dagiti lakok anatang nalungtok da pa yan. Ti kamatis ko nabuyukan. Ay! Basol ni Jessa no abay analungdot dagiti lakom. Kasta gadi? Katwan! Amok akas taunay ti panang dadael na kanyak kadagiti tattao. Asigod agumatgatang ditoy. Tapnulaang umakar da iti paggatangan. Anya? Ay na! Uray idanon mo day takin kwa na. Awan bibiyang ko kaputapudno may. What? Talagang agkarkarit da di babae Ay, diya ka mo no apay akas jay ni Tina. Aging ka ita, si kapay laang ti itudtudo na, nga aging basol. No apay asaan na malaklako dagiti lako na. Anya? Awan nga min di nagmamaayan dagiti lako na, nang runa tinatang na. Basol na Nakangingina mo nga minti pa nagprespresyo na.
Malabayamon, mare. Ay, dito ka man pailaang mare. Agbantay ka dito'y istor ko. Aglako ka, no adda gumatang. Oh, papanam ngay, mare. Addala pa panak mare, mabiit lang. Syakit din ti pabasulam, no apay nga awan gumatang ditoy. Awanan ka itibaing si Katina. Pangasim, gusto ko man. Daytoy nalungtot akamatis mo. Iridis ko dita rupa makastoy. Anay ko! Pangasim, gusto ko man, gusto. Saan ka nga pababasol nga awan makagapuan niya, ha? Ibagam adinadaol ka iti tatmao? Iso nga awanan ti mayat agumatang kan ka? Kasta? Kwa Jessa, kun kunaklang dayjay. Kun kunaklang tarupam! Nagululi makak iti manu alawas. Uray ado ti mangidandanon kanyak iti ibagbagham. Ngam aglablabas ka matuna yan. Basol mo no apay nga awanan ti umay gumatang ditoy. Gaputan nang ngina ka unay nga agpresyo iti lakom. Gaputa kayat mo ti dagos a panagbaknang. Anya? Sa ita, agitudo ka pa iti tao asaan da kamat nga nanuan, ha? Maminsan pa'y tina. Maminsan pa'y talaga aluguban ka! Gungunam ah. Gusto lang dahi tangay naramid daging ka. Tapnog nakam ka. Anya? Kurang pa di ko maday tangay naramid ni Jessa king ka ah. Unay kan, nagsakit lang arudan ti rupa. Gapo iti na may anday dya a babae. Ngam kastapay lang matibagam. Asawa na kuno. Asawa ka? Angam san ko kanunungan dahi ta. Saan na nasayat nga raramidam? Nyalaki dahi. Anya? Apay di ka mabayin. Aga pulang iti kasta nga raramid mo. Isaw ti makagapaw no apay sugsugudin da ka dito'y balay nga ipungot kentong paain. Gunggunam kunak tumay. Lakay. Ipabasol mong tumang ngamin iti sabali at tao. Ti sana nasaya at mapaspasamak iti negosyaw. Sana kasta ah. Iso nga awanan ti mayat nga umay gumatang nga. Gapo iti nangina apresyam. Kaya't mo mga ngamin kilata pa nagbaknang. Anya nga ita. Nag-expire kas kada malungtot nagiti lakaw. Nyalaki din. Apay akas deti naramid mo bakal? Di ka latta binaybayan. Aha, makapauma. Ay, unay kan aya. Tinungpak ken impungot ko iti kastawnay, tapno agnakam ti awanan bain. Ti kayat na, isula ang taglako, tapno isula ang ti paggatangan ti tattao. Mala, gusto ko man dayta. Saan ko man amaulit ti panang sugod mo kinkwa na ijabalay da. Ay, nuulitan naman ang ati sumanao itilikliko da. Talagang ulitak ah. Apay kit dinasaan. Anya? Alangan mo't nga isula ang tinasayatan. Ha? Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.